tuk chuak nuam ule va in nun kong hruai tua tan thilpek manga nung chang siam thati kan zir ho le don anga he tukin devotion a mang du te tan kan ronda chuak le don ani apoi mo hle in ka hria a kan thu soi hi lo ngai thasual lo ta ilangin thilpek manga nung chang siam that kan ti khan thilpek manga chandam na va lo chu lam kan sei lova ring tu iso krista nei tu chu mi ui kom tir hiat ani turani lova mithil phal nun dai zai nun tam nei tu ma ni achan zonga rong bol hre lo mi kan ni na te hi mi ten min hriat dan ni selati hi adu am hle maya abik takin tunlai kan ram din huna adon chi le a ain chu chi hi chu kanin chu hi ni berzel maya chuwang chuan aring tu nun lo hle maya ma ni ain midang thazo ka arot ro uti te ma ni mai ma in ngai to lavin midang po ngai sak ve tur kan ni na bible zirtir na te hi a epzong a opposite zong hianin kan zom zok tlat zel mai hi kanin siam thatanga in ka hria a he hi ma ni me mal nuna theu in lalu don tai la ke mata na po hianin apoi mo le in ka hria ani thufing te bung som pakhat chang som hi panga he hi kan mu a mithil phal nun chu ti thawina oma tui le thin tu chuan ma ni po ain le ani ti in kan mu ani lalpana thu mal som ro se amen amma sabera ka han soidu chu ti sajia hiani thil phal na thu kan soidona ti sajia hi a thil phal hlei thei tlat thin lawani mi hing ti sajia hi ama khop maya setana thu oya lalpa dan lobo cheto mi hring thin lung hi du am le ui kom takin adu na chuan za po don lovin sake bak ne ko ham ang mai hianin chutiang chuan a khosa fo thin ani chuwang chuan bible chuan mi hring thin lung hi bum mang chilai le derani ti in apong chuak hial khani a pastor Rick Warren a hi achan chin tlang pui kan hria in karinga ale khabuzia lar tak purpose driven life a hlo tlin pui tira khanin khowela bumakta do isomni panga ve lai mai an thal nu khan tet to kinan koma ideas worth spreading antia ngai dan the dar tla ka hlu antia khanin an koma ta chuan angai dan thil te kha arun puang chuakani chuta athu soi chu ka soi to thina ka soi non le zel don adika atha em maya materialism is getting all you can get all what you can but Christian life is serving in giving we have meaning atiani chu mizo tong chuan materialism bungro at chilna chu athia piang nei zel don zel khani a nima sela Christian nun chu orong bolani pek chu orong bol na hian tu te emotan kan nun hian omzia meaning ani thina ni ati hi aro puihle in ka hria a wenan kan tar lang le kher du ani kan tun lai khovel hi achang kang tela achang kang zel dona mani in atangin internet kal tlangin kan bazar thei to a kan kot kaya anron deliver thlap do ani chuti lai chuan YouTube le Facebook kal tlanga tran pui ngai ngoi mi har sa le din munina zir lawa wanga re thei na khura room vong te kan muthin zanga peka patling mitui tatamai loma wanga mitui tlatamai te zanga mel mungai to lote kan muthin tu te emo mithanem ngai te zara samari mitha kan muthina nuk ul trevin kan thlir thina ni tiro u pathian thu chuan mithil phal nun na chu ti thawina omanga tuilei thin tu chuan ma ni po ain leani atia he thu hi adik mani adik zia chu ama bible hianin aron hril fia zel mayani he thu hi ahlu em hian ka hria a bible in mithil phal ati hi tu te nge niang thufing te bong som ni pani chang ku kan huani mithil phal chumal somina omanga achang mire thei apek thina wangin ati mithil phal chu thil pe chuak thin tu khani chu tiang mi te chu
mal somin an omang ti in Bible chuan asoi ani chu mui ngil na kan ti te kan ezon na konga tluang kan ti kan tluang khop mai atulai chu kan na tho atluang kan ezon na kan kal tluang khop mai kan ti zong zong hi thilpe ka alawin nga thui hle ni ti Bible in min thrila lak lu le khol hi apun na alo ni mi bik lo Bible in min thil dan chuan englo lak a in pekin lu khong ania tia chuwang chuan mithil phal chumal somina omanga achang miri theya pek thina wangin ti hi pathian thuni hei hi kan ring turani a kan pom turani chu kan nun pui po angai ani wala po in the tam chuan an atamang ti in korin lekha thon pani na bung ko chang ruka min ril bok ani chuwang chuan ring tu chu atai maturani ta thatin reng thok turin ain pe reng turani ti hi pola zirtir na ni a midang tranpui thei tur chuan tranpui thei tura kan din mun kan in siamanga ya mi hausa kan ni hun kha nga kher po angai chong lo kan nei tok chin zela midang tranpui na na kan pek phal na hi alo chuana ber chu sumbo makha anilo eisen lo ane hun anilo athin lung thil phal na jok athin lung in hon na jok kha anitlatani hi veina hin ring tu ten thin lung chung real quality thatak midang moron lang suak tur ani a veina hin kan hrit tharle apoi mo le in ka ria ani chuwangin thil pek pe suak tu kan ni hian ti saril ru a thil komna kan ti then khatin ui komna kan ti kha kan suke ta a thil pal na mangin chumi ui komna kan sut ke che chuan mi thil phal ring tunun om lia ni turin kan nung chang hi acher tha theiani hei tak hi tukina kan thu pui po kha ani a hi tukina hian ho ui ngai tu thar le theng u lali suan tin tu po heng mi te te jinga pakhat ne na hian zirtir ani awanga tuino khat chau po pe piang chuan ti tak mevin ka hila chi u an lom man chu an chan top lovang atiani hela li so zirtir na alo ni leta ani vena hian khovel kal phung le mamo sang zel kar hian kan chung ko mamo hi chu kan in phuruk seng tak tak lo kan du zong zong khovela kan ni seng tak tak lo chuwang chun ring tu tak tak te kan lan fia theina na vena hian thil phal na nun kan nei apoi mo em ani duam na tel si lavin dik tak na thokin mi te hriata mi thil phal khongai na le mangai na nga mi nia mi ten min hriat theina turin voinan duam na zong le in chek arbom kan tum na zong te hi suke ila kan nei te hi midang ta na mal som na alo ni theina turin ho vena hian ril ruthar ring tu te het iputhar te ang u kan tui sikno khat sen po chin chiat lat tu hian afadot lai le athu oi kan ni je hi min mua chung lam thirna a kan nung chang hi mu nom ani theina turin voina hian thilpek mangin kan nung chang isiam thang u tin lalpa mingin kanin so mani i thilpek ka wanga tu te emoril ruha an nui hian nun hi a hloka omzia ane ani i thilpek mangin inung chang siam thala midang nui tir ta che churing tu nun ani ti in tukina hian kanan puang chok le ani lalpa na thu mal som ro se amen itong tayang u lalpa ifa te kan nun dan tura min zirtir hi mani in phat na le mani lamral na zel ani a ni ma sela kan pian pui ti sa ji hian chu harsa ati thina ni amai ro chu emit muwa ilom tlak le mu nom boi tha kan ni theina turin chu mi hring ti sa ji ina a ui komna a thil komna zong a chu suke a lalpa kan ni te midang ta na luang chuaka ring tu nung chang tha imit muwa po mu nom kan ni theina turin vena hian he thu cha mang hianin kan thin lung hin angin khoi thar le la tharau thiang limin angin min pol zui zela kan nun hian meaning ani theina turin vena hian he thu cha mang hian nangin min ti har thar leng che lali su mingin kan dile amen nilen nuam vek ule lalpan mal som theu cheu ro se